my sort of latest commitment is trying to revival of ancient Indian knowledge. Pimi Gungep Jinor Konsakam Gun Chimbuchone Gagar Gishungi to Gagar Ginawi Rikshun Longi Chagu Keji Yimbe Lamdu Jumba Pipshin Yubdar. Ngejar Himachal Ngadi Zula Lomnge Kane, Shugataram Salatin Shi Chebe Ngadi Tolop to Gagar Ginawi Rikshun Longi Che, Dawa Tuki Lapshi Sawashi Unzo Nang Tobatang. कोर्स जो है वो इस हफ्ते से शुरू हो गया है और हवन के साथ हमने इसको शुरू किया है Tedan Dene Tiring Tolop ki Lobchi Dr. Jayoti Kumar Chotang, Shenya Lapshi Te Tuken Zoshi Nanken Dr. Sanjay Patania La, Tishin Tiki Tan Tewe Lobsen Lupti Nanken Dr. Savita Singh Lache, Gewe Potan to Chejarki, Kombo Kani Ki Lamdun Shuwar Jar Songwe, Kapter Konsakam Kun Chimbucho Ne Kona Bele Charter Ngachu Nawatan Chepchi. Only this country have the potential. Gagarni Tingtu ki Shiyun Hendo Narab ki Shiyun Song to Dene Lopti Tube Nuba Yube Gagab Chikputi Yimbatang, Tingtu ki Shiyun Le Chi Zuk Duntan, Tsingri Yarki Jeba Longsu Chugu Yube Lento, Gagar ki Nawi Rishon Kersu Tubate, Nang Sim Tukshi Nyomon ki Lord Dongne Chacho Jeba Shede, Sim Shishin Tuba Yongur Pendo Tuki Yudu, Tongma Gagar Ne Gonsu Tuba Chuna, Longo Chuta Ni Zam Jesu Ngonse Tube Jumje Tundu, Rimbe Zamling Chila Chi Ngobor Yarke Konar Mibe Shiyun Siju Te Tangi Meba Ngochu Tukyu Yube Lamdun Nasula. India is the only country who can combine modern education and ancient Indian knowledge about tackle emotion. Chega Tupche Konam Lakanti Kachik Shuka, Tolop Tine Tatejar Himachal Ngate Nang, Nawi Rikshon Larso Tantewe Lapshi Yube Tolop Chiputi Yengor Teju Nasula, Tate Chat Lapshi Teju, Chamba, Ninji, Shine, Langdon Jebe Gola Lopti Nashin Tu, Rimbe Te, Lo Chik Zamki Diploma Gostang, Shenya Lo Sumki Degree Ghost Jeba Soku Chashi Yogor Yang Sungutu. Kona Bay Chega Trumata, Shenya Gagar Kesa Diline Yimbe Gagar Ki Chepsi Tsiriki Kevachambu Dr. Ashish Nandi Chotang. Dili Zugla Longe Kangi Bencho Lobda Delhi School of Economics Ki Ngedumba, Dr. Minakshi Taban Cho. Tishin Jindal Global Law School Shebe Zugla Longe Kanto Gandhi Tatu God Gelobe, Dr. Ramin Jahan Beklu Cho. Dili Lo Asia Zugla Longe Kangi Chizu Siri Lobe Dr. Sesanka Pereri Cho Tang. Jamia Mila Islamia Zugla Longe Kangi Lobe, Dr. Savia Sachi Cho Che Kebangayi. Konsakam Kun Chimbuchotan Lento Chotan Shiyun Sokete, Gender Kanto Katur Nangu Lerim Shen Shikan Gangnam Songwatan. So the religion sometimes too much emphasis the concept of we and they. That's a source of problem. We must sort of make effort to promote big we, 7 million human beings, we. And we wanted to engage with His Holiness on some of the issues that concerned us. Tiring Gombo Kangi Lento, Nang Chutang, Shinyun, Tade Tuzu Nang Gandhi Gombota, Chata Nacho, Rishun Nemangi Zamling Di Nang Chulu Pinsu War Tumun Nacho. And finally, also questions about Tibet. And Tishin Pugin Nedun Soki Te Gamu Shugi Chungchi Sonsula, Kong Naba Tsangme Talengi Katu Tishin Hajan Lugu Chungo Yang Songutu. Sheto Chungwar Shingna Talen Katu Chungwe Nedun Tagite. Lo Asia Chiso Tanjik Shuam, Society and Culture in South Asia Shebe Tutip Nang Batu Nang Yimbajetu. Sugar Taram Salane Arilong Tikangi Sarko Batinsi Sangmuki.